Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kuvuga yuko arimo gutegura ibitero bikomeye cyane ndetse ko agiye gutera igihugu cy'u Rwanda. Mu ijambo yaraye agejeje ku banyagihugu ba Kongo asigura uko ibintu byifashe mu buseruko bwa Kongo, Perezida Tshisekedi yavuze ko ibitero karundura birimo gutegurwa kandi ko bigiye kwibasira M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Mu ijambo rya Perezida Tshisekedi yavuze ashize amanga, yemeza ko igisirikare cya FARDC kirimo gutegura ibitero simusiga ku barwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Goma. Intare za Sarambwe ngo bagiye kuzigabaho ibitero bikomeye cyane. Muri iri jambo rya Tshisekedi yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyafashije M23 kwigarurira umujyi wa Goma. Abategetsi muri Kongo baravuga yuko abasirikare b'u Rwanda binjiye ku butaka bwa Kongo bafite intwaro zikomeye maze ngo bakigarurira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga yuko igisirikare cy'u Rwanda ngo cyakoresheje intwaro zikomeye. Ubutegetsi bwa Tshisekedi rero buravuga yuko burimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije gusubiza u Rwanda ndetse ngo bakanirukana M23 muri uyu mujyi wa Goma. Tshisekedi yavuze amagambo arimo uburakari bwinshi ndetse Tshisekedi yavuze ko ibihugu by'amahanga byakomeje kurebera. Ubu ngubu rero ngo igihe kirageze ngo abakongomani bakemura ibibazo byabo mu buryo bw'intambara. Tshisekedi yateguje intambara rwose ndetse Tshisekedi yavuze ko abakongomani bose bagomba gushyigikira FARDC maze ngo bakarwana n'igihugu cy'u Rwanda bavuga ko cyafashije M23. Ibirego byose bya Tshisekedi ndabibutsa ko u Rwanda rwabiteye utwatsi, ahubwo u Rwanda rukavuga ko igisirikare cya Kongo gikorana n'inyeshyamba za FDLR zigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kandi zigizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Iyo ngengabitekerezo ya jenoside rero niyo zikigenderaho. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwashyigikiye iyi ngengabitekerezo ya jenoside. Igihugu cy'u Burundi nacyo cyarayishyigikiye ndetse cyagiye kurwana mu buseruko bwa Kongo gishyigikira abica abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa bazizwa ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Muri iyi minsi igihe M23 yari imaze gufata umujyi wa Goma, icyuka cy'intambara ndetse no kurebana y'ingwe byakomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Kongo gifatanije n'inyeshyamba za FDLR bohereje ibibombe ku butaka bw'u Rwanda bihitana abantu babarirwa mu binyacumi, abandi barenga 100 barakomereka nk'uko byemejwe na Perezida Kagame ubwo yaganiraga n'abaperezida bagenzi biwe mu nama ya EAC. Perezida Kagame yavuze ko ibisasu byatewe ku Rwanda byahitanye amaduzeni y'abantu ndetse bigakomeretsa ababarirwa mu majana. Ibingibi rero ngo u Rwanda ntabwo ruzakomeza kubyihanganira kandi u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye cyane zo guhangana n'aka gasomborotso ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze iminsi buvuga yuko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi yafashije FDLR mu kuyiha ibikoresho bya gisirikare ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwari burimo gutegura ibitero bikomeye bigomba kwibasira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.
hari amakuru yizewe avuga ko inyeshyamba za FDLR zari zirimo gutegura ibitero bikomeye bigomba kunyura muri parike y'Ibirunga maze ngo bakagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho rero aravuga ko M23 yishe General Omega wari urongoye FDLR, ndetse ngo uru rupfu rwa General Omega rwaba rwarakomye mu nkokora ibi bitero bya FDLR. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero iravuga yuko igiye gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga ko irimo gutegura abasirikare bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwatanze gasopo inshuro nyinshi, ndetse u Rwanda rwavuze kenshi ko rwiteguye guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose kigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu kandi birimo kurushaho kugenda biba bibi cyane. Igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyongeye kwijandika muri izi ntambara zirimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutanga gasopo kuri Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo wafashe igisirikare cy'u Rwanda akacyita umutwe witwaje intwaro. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yavuze ko yaganiriye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse ngo baganiriye ku bibazo by'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo. Mu itangazo yashyize kuri X, Perezida Ramaphosa mu butumwa bwiwe yavuze yuko igisirikare cy'u Rwanda ari milishiya cyangwa se milise, umutwe witwaje ibirwanisho. Perezida Kagame yamukosoye ndetse amuha isomo rikomeye cyane. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Perezida Kagame yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda atari umutwe witwaje ibirwanisho, ngo ni igisirikare cy'igihugu. Ntabwo rero Cyril Ramaphosa yari akwiye gutukana bene ako kageni agafata igisirikare cy'u Rwanda akacyita milishiya. Ntabwo ari milise, ni igisirikare cy'u Rwanda kandi kirinze ubusugire bw'igihugu. Ibi ngibi rero Cyril Ramaphosa yaba yabikoze nkana, ndetse agamije gusomborotsa igihugu cy'u Rwanda. Kuva ku munsi w'ejo ibimenyeshamakuru byo muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Afurika y'Ubumanuko byatangaje amakuru akomeye cyane. Minisitiri w'ingabo muri Afurika y'Epfo yavuze yuko ubwo imirwano yari ikomeye cyane mu mujyi wa Goma, Perezida Cyril Ramaphosa yahamagaye Perezida Kagame ngo akamubwira yuko igisirikare cy'u Rwanda nikidahagarika kurasa ku basirikare ba Afurika y'Epfo bari mu mujyi wa Goma bari mu butumwa bwa SADC, ngo Afurika y'Epfo izabifata nko gushoza intambara kuri iki gihugu. Afurika y'Epfo rero ngo yatanze warning cyangwa se gasopo ku gihugu cy'u Rwanda ngo gihagarike kurasa ku basirikare ba SADC mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi nabyo byanyomojwe n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yavuze ko nta gasopo n'imwe yigeze iva muri Afurika y'Epfo, ngo keretse niba Cyril Ramaphosa yarayivuze mu kirimi cyabo gakondo nko mu Kizuru, mu Ki-Afrikani cyangwa se mu bindi birimi byo muri Afurika y'Epfo Perezida Kagame atumva. Naho ubundi ngo nta warning n'imwe, nta gasopo n'imwe yigeze iva muri Afurika y'Epfo, ahubwo Cyril Ramaphosa yasabye igihugu cy'u Rwanda ko mutangira ubutumwa ku barwanyi ba M23 maze ngo bakareba uko bafasha abasirikare ba Afurika y'Epfo bakava muri uriya muriro M23 yari irimo kubacanaho. Amakuru rero avuga yuko Cyril Ramaphosa yagiye abeshya cyane mu butumwa yatangaje. Perezida Kagame yavuze yuko ibyatangajwe na Cyril Ramaphosa huzuyemo ibinyoma ndetse no kuyobya rubanda. Igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse na Cyril Ramaphosa n'ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo byatangaje ko M23 ngo yishe abasirikare ba Afurika y'Epfo. Nyamara kuri telefone Perezida Kagame yavuze yuko yaganiriye na Cyril Ramaphosa, maze Cyril Ramaphosa akemeza neza ko M23 itigeze yica abasirikare ba Afurika y'Epfo, ahubwo ko bishwe n'igisirikare cya FARDC. Ingingo ikomeye cyane rero mu byatangajwe na Perezida Kagame yavuze ko igihugu cya Afurika y'Epfo rwose kitari mu mwanya mwiza wo kuba umuhuza cyangwa se gutanga amasomo yo guhuza abarimo kuhangana mu buseruko bwa Kongo.
ndetse Perezida Kagame yongeyeho ko niba Afurika y'Epfo ishaka kurwana igashaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwiteguye guhangana n'icyo kibazo umunsi uwo ari wo wose. U Rwanda rwahaye gasopo Afurika y'Epfo n'ibikangisho byayo byose. Perezida Kagame ubwo yaganiraga n'abategetsi bo muri EAC yavuze yuko Afurika y'Epfo irimo kuzana ibikangisho ku gihugu cy'u Rwanda kandi ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'ibyo byose. Ibi ngibi rero birerekana ko igihugu cy'u Rwanda gihagaze bwuma kandi ko cyiteguye guhangana n'uwo ari we wese urimo gushaka kuzana agasomborotso ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Burundi bwatangiye guteguza abanyagihugu ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD batangiye guteguza abanyagihugu b'u Burundi ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bwavuze yuko hari abantu bashaka gutangiza intambara. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga yuko ibintu birimo kuba bibi cyane ndetse ko abaturage bakwiye kwitegura intambara ikomeye cyane. Amakuru yizewe arimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi bamaze kugera ku mipaka y'igihugu cya Kongo, abandi benshi cyane bakaba bari ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yaraye akoze inama ikomeye cyane y'umutekano. Yaraye aganiriye n'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi. N'abajenerali bari mu kanama gakuru k'umutekano karongoye igihugu cy'u Burundi. Inama yabereye mu ntara ya Gitega ndetse amakuru yizewe aremeza yuko yateguje ko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yatugezeho aravuga yuko inyeshyamba za M23 ubwo ngo zamaze kwigarurira umujyi wa Goma. General Neva yavuze ko ari ibintu bibi cyane. General Evariste Ndayishimiye aravuga yuko ibintu bikomeye cyane. Hari amakuru atangazwa n'inzego z'ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi avuga yuko abantu bazava mu buseruko bwa Kongo aribo ngo bazagaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za Red Tabara ngo nizimara kwigarurira intara ya Kivu y'Amajyepfo ngo zifatanije n'inyeshyamba za M23 nta kabuza ngo M23 izashyigikira Red Tabara nayo ijye kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega. Hari ubwoba rero ko izi nyeshyamba za Red Tabara ngo zaba zigiye kubona imbaraga nyinshi ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukavuga yuko M23 na Twirwaneho ngo bazatiza imbaraga izi nyeshyamba za Red Tabara maze zigatembagaza ubutegetsi bwa Gitega zinyuze muri Kivu y'Amajyepfo zikinjira mu bice bya Uvira maze zikinjira mu bice by'u Burundi maze ngo bagatembagaza ubutegetsi bwa Gitega ku mugaragaro izuba riva. Ibi ngibi rero bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi mu Burundi ni ibintu bidafite ishingiro habe na gato. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko M23 ngo nimara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo izafasha Red Tabara. Ndabamenyesha ko M23 nta na rimwe yigeze ikorana na Red Tabara. Ahubwo hari ubwoba ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutinya intambara ikomeye cyane y'inyeshyamba za Red Tabara, ahubwo bakaba barimo kubihuza na bano barwanyi ba General Makenga. Barundi kazi ntaho M23 rwose ihuriye na Red Tabara. Icyo ni ikinyoma, ni ukubeshya abanyagihugu kugira ngo babereke ko abantu bazagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi ari abantu benshi cyane kandi bafite intwaro zikaze. Oya rwose, nibiramuka binabaye nta kuboko na gutoya M23 izaba bifitemo, ahubwo inyeshyamba za Red Tabara ndabamenyesha ko zirimo kwiyoruganiza kandi zirimo gushaka kugaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru angeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko inyeshyamba za Red Tabara ziryamiye amajanja. Biravugwa ko ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira igihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru angeraho avuga yuko Red Tabara ishaka kugaba ibitero bigamije gusenya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Aya makuru rero abadede barayazi. General Neva aya makuru arayazi, ariko General Neva arimo kubeshya abanyagihugu agashaka kubihuza n'inyeshyamba za M23.
nta nyungu n'imwe ndetse nta n'inyungu na nkeya abarwanyi ba M23 bagira mu gihugu cy'u Burundi. Inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Kongo. Izi nyeshyamba za M23 rero nta mugambi na muto zifite wo kugaba ibitero mu Burundi. Amakuru twamenye nuko mu nama ikomeye cyane y'umutekano yabereye mu ntara ya Gitega, General Evariste Ndayishimiye ndetse n'abajenerali biwe bavuze yuko ibintu bagomba kubicungira hafi. Abasirikare benshi b'u Burundi barungitswe ku mupaka uhuza u Burundi na Kongo, ndetse hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bashobora guhita bajya ku rubibe rwa Kivu y'Amajyepfo n'igihugu cy'u Burundi, maze ngo bagakumira inyeshyamba za Red Tabara bavuga ko ngo zizafatanya na M23 kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kongeraho aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kongera abasirikare ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Hari ubwoba ko ngo inyeshyamba za Red Tabara zazagaba ibitero ku butaka bw'u Burundi, ariko ndamenyesha abarundi bose ko iki ngiki ari ikinyoma, ahubwo ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba bwinshi ko inyeshyamba za Red Tabara zishobora guhungabanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yahise ategeka abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Bukavu ko bagomba kuguma muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kumvikana n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo u Burundi bwongere abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Aba basirikare ngo bagamije kubuza Red Tabara kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri Kivu y'Amajyepfo ni ku mupaka w'u Burundi ndetse na Kongo. Ubu rero abasirikare benshi cyane bagiye kwirunda kuri uriya mupaka bagamije gukumira inyeshyamba za Red Tabara. Bavuga yuko ziramutse zifashijwe na M23 nta kabuza zatembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Ubu rero mu gihugu cy'u Burundi hari ubwoba bwinshi. General Evariste Ndayishimiye aravuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakomeje guteguzwa ko bagomba kuryamira amajanja bakitegura neza kurinda igihugu cy'u Burundi. Imbonerakure bakomeje kuziha intwaro, ndetse igihugu cy'u Burundi gikomeje kugura imihoro irya nino mu makungu. Hari amakuru dufite yuko ayandi makontineri y'imihoro yaba yaramaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, yiyongera kuri ya makontineri yaje kugera mu gihugu cy'u Burundi mu myaka iheze anyuze muri Tanzania. Ibingibi byose rero birerekana ko CNDD-FDD irimo gutegura imigambi mibisha ku baturage b'u Burundi. Barundi kazi muragabe, ubutegetsi bwa CNDD-FDD burashaka kubakwegera akarambaraye, ntibabahende rwose. Ntabwo M23 ifite umugambi wo gutera u Burundi, nta nubwo bishoboka. Nta nyungu na nkeya aba barwanyi ba General Makenga bafite mu Burundi, ahubwo General Evariste Ndayishimiye arimo gukoresha izi nyeshyamba za M23 akitwaza imbaraga zifite kugira ngo yerekane ko Red Tabara niramuka iteye nta kabuza izaba ishyigikiwe na M23. Ntabwo Red Tabara ikorana na M23, ntabwo bishoboka, ndetse amatohoza yose twakoze yerekanye ko nta musirikare n'umwe wa Red Tabara wigeze ajya gufasha M23. Iminsi ibiri irashize abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma. Ibice byose by'ingenzi birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bamanitse amaboko. Benshi mu basirikare ba Kongo bagiye kuri Stade d'Unité aho bagomba kujya mu bigo maze M23 ikabacungiramo. Hari amakuru yemeza ko abasirikare ba Kongo bashobora kurungikirwa igisirikare cya FARDC kubera ibiganiro bikomeje hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Umujyi wa Goma wamaze gufatwa. Ibice byose by'ingenzi birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Makenga. Ikibuga cy'indege cyarafashwe. Radio na televiziyo by'igihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma byarafashwe. Ubungubu General Makenga n'abarwanyi biwe nibo barimo kugenzura imipaka yose ihuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Nyuma yaho M23 rero yigaruriye umujyi wa Goma. Ese ibintu byifashe bite mu mujyi wa Goma? Mu mujyi wa Goma hari iyihe mpumeko? Abaturage baravuga iki? Ni uwuhe mutekano uri mu mujyi wa Goma? Ese uyu mujyi wa Goma ugiye kurongorwa gute? Ni abahe bayobozi barongoye umujyi wa Goma muri iyi minsi? Ni iki kigiye gukurikiraho? Abanyagihugu bagiye kubaho gute muri uyu mujyi wa Goma? Ibi byose rero nibyo tugiye kurabira hamwe muri aya makuru yacu yo kuri rigenekerezo rya 29. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 begukanye intsinzi mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ubungubu urongowe n'abarwanyi ba General Makenga. Izi nyeshyamba ariko ntabwo zirashyiraho ubuyobozi bwa gisivile ngo bashyireho abategetsi barongoye umujyi wa Goma. Hari amakuru yemeza ko ihuriro AFC ririmo M23 ririmo gutegura ibikorwa bikomeye byo gutangaza abayobozi bazarongora uyu mujyi wa Goma. Ni amakuru yizewe navanye mu masoko yanjye muri M23 yemeza ko hari inama zikomeye zizabera mu mujyi wa Goma, ndetse General Makenga na Bwana Koloneli Nanga barimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane byo kwigereka abanyagihugu mu mujyi wa Goma. Nyuma y'ako rero hazatangazwa abayobozi ba gisivile bagomba gukorana n'abaturage mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma turimo kuvugaho wabereyemo imirwano ikomeye cyane. Habaye ukurasana gukomeye hagati ya FARDC ndetse n'abarwanyi ba M23. Umumenyesha makuru wacu Dan Faruku uri mu mujyi wa Goma aravuga ko hari ikibazo gikomeye cyane muri uyu mujyi wa Goma. Hari intumbi nyinshi z'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo mu mujyi wa Goma. Harimo kugaragara imirambo myinshi mu mujyi wa Goma. Umumenyesha makuru wacu Dan Faruku aravuga yuko mu bice byabereyemo imirwano hatangiye kumvikana umunuko w'imirambo y'abasirikare ba Kongo baguye ku rubuga rw'imirwano muri uyu mujyi wa Goma. Ndababwiza ukuri ko imirwano yabereye mu mujyi wa Goma yahitanye benshi. Amakuru atugeraho avuga yuko byibuze abasirikare bagera ku 2,000 b'igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo baguye muri uyu mujyi wa Goma. Ibiziga byabo rero bikwiragiye irya nino muri uyu mujyi wa Goma. Ku mabarabara yo mu mujyi wa Goma harimo kugaragara imirambo y'abasirikare ba Kongo n'abazarendo. Abanyagihugu baravuga yuko umunuko watangiye kumvikana muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bagasaba M23 ko bakora umuganda wo guhamba ibi biziga by'abasirikare ba Kongo birimo kunutsa uyu mujyi wa Goma. Umumenyesha makuru wacu Dan Faruku uri mu buseruko bwa Kongo aravuga yuko hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma haguye abasirikare benshi ba Kongo ndetse n'abazarendo. Hari igitero gikomeye cyane M23 yagabye muri kariya gace ubwo yashakaga kubohora ikibuga cy'indege. Amakuru atugeraho avuga yuko byibuze abasirikare barenga 600 ba FARDC bahise bagwa ku rubuga rw'imirwano hafi y'ikibuga cy'indege. Hari amavideo yerekana urwamo rw'amabombe ndetse n'urufaya rwa za misile birimo gusekura ibirindiro by'abasirikare ba Kongo hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Amakuru rero avuga yuko ibiziga by'abasirikare ba Kongo byashwanyaguritse kandi ko byatangiye guteza umunuko mu mujyi wa Goma, ibintu birimo gutera ubwoba ko indwara z'ibyorezo zishobora kwaduka muri uyu mujyi wa Goma.